E rua takau mātahi tau kua hipa, no te rangi tonu nei I putai a David Tamihere ki te ao Mārama. Ahakoa ngā whakahe o Tamihere, e ai ki te ture nāna nei ngā manene tokorua no hui tene I kōhuru. I naia nei kei tētahi kāinga āia I Waitākere. Heoi e ai ki ngā whakamārama a Mikey Sherman. Ahakoa kua puta Tamihere I te whare here, kei te herea tonutia ia ki te ture. Kapi katoa te whare here o te kauwhata I te kohu I tēnei ata, he pērā hoki te āhua mo te putanga o David Tamihere ki te ao Mārama. Koe nei te rori matua ki te whare here o te kauwhata, I konei mātou mai I te whākaraka I tēnei ata. Heoi kātahi anō te kōrero ka puta, no mua rā no I tērā, I wehe atu ai a David Tamihere. I Waitākere I te ata nei I te whare noho o tōna huarangatira, I haria mai te tātua pāwhati hei whakamau mā Tamihere mō te rimatau e tū mai nei. Kei konei hoki te tama a Tamihere e noho ana me tana hua wahine te kai whakautu I aku pātai. The family have no comment to make. How's he doing at the moment? Good. Everyone's really happy to have him back. Heoi e korenga here o te ture e motu kia I konei mo David Tamihere, he maha ngā tikanga hei arataki I aia me ana mahi mo ngā tau e tū mai nei, me kaua e inu waipiro, e kai taru kino rānei, me whai hoki I tētahi kaupapa tikanga Māori. Anybody that's been caged for 22 years, they need a slow release and they need privacy. He nui ngā rauemi āwhina kua whakaritea mā Tamihere, ka tāia e ia te whiwhipu te tautoko I te tarihiranga tangata, a he wāhanga nui tā te marae o Huani Waititi me te umanga o te whānau o Waipareira. Everyone else can do their own speculation, but we want his reintegration to work, so there's going to be no comment for the family. Hei te tīmatanga o tērā tau ka tū anoa David Tamihere ki mua I te aroaro o te poari tuku mauhere, kia ki te ai rātau e pēhea nei tana noho ki te ao whānui. Mikey Sherman, Te Karere.